Kako mediji prenose, još jedna poznata ličnost je preminula. Ona će zauvek ostati upamćena što zbog poslova kojim se bavila, što zbog burnog života koji je vodila. Preminula je od komplikacija izazvanih moždanim udarom. Umrla je voditeljka Marilyn Miglin. Njen sin Duke Miglin rekao je za TMZ da je preminula u ponedeljak u Čikagu, okružena voljenima. Osnovala je kozmetičku kompaniju 1963. godine, koja je postala njeno carstvo sa 36 mirisa i parfema. Kompanija je procenjena na $50 miliona. Miglin je također bila aktivistkinja, koristeći svoje kasnije godine da pomogne preživelima od opekotina, nudeći usluge lepote unakaženim licima. Chicago je 15. april proglasio danom Marilyn Miglin u čast svih dobrih djela koje je učinila za grad. Iza sebe je ostavila dvoje odrasle dece, imala je 83 godine.